Jerusalem temple hi Israel nam sa khwale mun poimo berania a omna hi Moriah tlang tuna temple mount tia riat hi ani he biakin hi voini sak ani to a temple masaber Solomona temple kan ti mai satu hi Davida papa Solomonan kum BC sangkhat velkhan asatana kum sari chung an saknuwa sakzo ania kha temple kha thuthung bom act of the kefnan dana hun poimo takani pathian an biak na hun laipui berani bok mase kum BC zanga somriat paruk khan Babylon lal Nebuchadnezzar an Jerusalem alak tumin athichia temple po chu aron ti chele a chumi nuwa temple pahni na kan ti mai Zerubbabel le Heroda temple kan ti te kha Babylon saltanga tanga an ki le nuwa Zerubbabel havin kum BC zanga som paruk vel khan an sathale a ti chuan kum AD som sari khan Rom sipai general taita sale a ho te chuan Jerusalem an beya biak in hi an ti chele a tun thlenga abangla om chun chu trana bang tia riat ani zuitani he mun poimona em chu tuna temple mauna hian muslim ho mun thiang lim Dome of the Rock le Al Aqsa Mosque ading to a Juda te tani ro an temple ding le tura an beise third temple mun ala ni renga tuna hian Jerusalem temple original hi a to lovani Christian te tana mun poimo ala ni reng chungin Muslim ho mun poimo ber ani meka chu tak chu ram leilung fa Israel Juda namten an du lo le huat em ani mekani chu wangin Judami tam tak abik takin sa khomi takte chuan Jerusalem temple pathum na sak le hi an du thu sam le an vei em ani chau to a Jerusalem a hian temple institute an ti mai temple sakle tuma ma la tu te an to a an ni hian temple man tur man ruwa pui thiam in bel tur le in thoina atana poimo bong la sen thlengin an lo bua sai to a tuna hian temple mun lui temple mauna hian Muslim te biak in Dome of the Rock le Al Aqsa Mosque atina wangin sakle tumna hian politics le sa khothila buaina na satak a thlen theya chu wangin Israel sarkar le mipui tamjok ta tan chuan thil har sa le machop masaber ani ri lo thung Christian tam tak chuan Bible rit lokna Zakaria bungsom pali le thupuana te hian temple sakle ani tur thu akok ni inat ngaya hei hi Isua Krista lo kal le na nena inzom turanga yani a Jerusalema Muslim te biak in Al Aqsa Mosque le Dome of the Rock te hi sarkarina thia mai lo na chan po hi Al Aqsa hi Islam sa kho a chon mun thiang him ber pathum na maga le Medina tu ani ya he mun hi thia ani chuan khovel puma Muslim te le Juda te inkara sa khotop na thleng thei hial Holy War achua an hlawa tin kum sangkha zakwa somruk pasari atang khan status kwa tia riat ram sang te pom tlan thutiam a oma he thutiam hian temple mauna hian Muslim te chau tong trai phal ania Israel in ven himna akeng ko a Jordan in biak in chunga thil dang zong a en kol thungani hei hi Israel sarkar po in tun thlengin hlom ngai na angin apomri angaya he temple hi thia ani chuan ram sang UN USA le Arab ramte laka Israelin shemna nasatak atok dona Qatar le UAE te po in he biak in ti chetura vona le malak na to apiang nasatakin an social thina tin Israel chunga nge po temple thia hian sipai le mipuite inkara buaina nasatak athen theya Israel Supreme Court thleng po in mipuite lungrual na le thamuan na ven nan hian he huna hian tong trai le sa khothila buaina siam lo hi thuthluk na an lo siam to thina ni chu wangin Israel sarkar official te chuan Al Aqsa thia tumna kan nei lo ti in voi tam takan lo soi to a hetiang thia tumna malak na sang te po sarkar ina khap mak chang a thin chu wangin he mun thia hi sa khothila le politics sa ahlo ema wangin sarkarin angam lo wang ni lovin khovel thamuan na le inrem na von na thia lo ani jok ma se tuna Israel sarkar Benjamin Netanyahu kai shuai minister then khat
National Security Minister Itamar Ben-Gvir le Finance Minister Bezalel Smotrich te ero chuan temple mauna zudate thunei na ti chak le temple sakna konga malak andu hle thunga Ben-Gvir hian chu hmuna chuan synagogue zudate biakin sak hial adu thu alo soi to ani kum sang ni le som ni paruk tir lam khan Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan temple mauna zudate chong trai phal sak tu Minister Ben-Gvir malak na chu a thlop thu asoya hei hian kum tam tak status quo lo om to chu a thak tang lam meka Israel sarkar hian temple saktuma ma la em tu temple institute te hi budget then khat alo peto thina an museum le thil sang te hi sarkar website pa po tarlan ani fo bok Texas atanga bong lasen lak lu na a khan Ministry of Agriculture chuan ranvul anginan lo lu phalna alo peto a hei hi temple na thok tu tan kong hong tu poi mo tak ani bok Jerusalem temple hi sakni se asen sau hi atam hle dona US dollar tluk le ding on tam tak sen ngai ani dona temple sakna tur hian man ruwa thaber chi man angai dona lungchang Lebanon thi sidar thing le rangkachak tam tak angai dona kum sangni le somni paruka thil hlutna market value thirin building sakli anilo sa khothila mun poimo ani awangin asak na shim po hian dollar million zanga atanga billion khat atin phak hial an ringa Bible tarlan Solomon temple anga sak ani don phei chuan rangkachak man za tur hi thanem em pokani entinan Bible rangkachak talen dollar nuai khat man ani thu alo langa kum sang ni le som ni paruka rangkachak lut na hi kilogram khata dollar sing riat sanga vel ani chuan asen so ngai za thi dollar billion zani som re pakua zet ani donani hetiang khopahlu hi man ani kherlo po in achunga bungbel le bang cheina atana man tur rangkachak ringot po hian dollar kluk le ding on tam tak angai nge yang le tin security le infrastructure temple mauna na tho hi khovel pum chok buai thei ani awangin aven him na ringot po hian sen so angai nem le dona chuti rualin tun lai thiam na manga earthquake proof thi le thil dang laka him tura sak ani dona wangin engineering sen so asang le bokang chu wangin Jerusalem temple sak na sen so tur hi atlom bera US dollar tluk le ding on somvel sen angai don tinani asak dan azirin dollar tluk le ding on zatel ani theibok hei hi ramsang GDP ne na khai kin hial khopatam atling theini Jerusalem temple sak le tuma ma la tu langsar zual te hi the temple institute an ni mai sangkha zakwa somriat pasari a adin aniya ma lana saber anni temple sakna tana man ruwa somruk chuang an siam to a pui thiam inbel tur le in thoina mun tur te po arwa man vek to a temple institute website to hian an malak na te a mu thei tin Gerson Solomonan adin hian temple lungphum tur hial po lian takin an lo siam to a temple mauna an lak lu an tum fo thina kum sangkha zakwa somruk pasari a Israel in Jerusalem an lakhan sipai zinga tel mi pakhat chuan temple sakle hi athupui berani a tuna hian Itamar Ben-Gvir hi Israel National Security Minister hian thuthuk na officiala lasiam lona in temple mauna zudate thunei na ti chakle chu huna chuan zudat biak in synagogue sak adu thu voitam asoi to kan ti kha Yahuda Glick member of Gazette Israel Parliament lui po in temple mauna zudate zalen na le temple sak le du wanga beipui thak du tu langsar takania hei wang hian tha tuma be alo tok to hialani tin in thoina tura bong lasen buaipui tu Biron Stinson apo hi Texas Christian ranvul tu ania temple institute tenen tangkopin in thoina atana rin tlak bong lasen pariat vel USA atangin Israel athon lu to kanti kha hei hi temple thar sak ani ma a na masaber tura ngai ania heng mi tere pol te hian sarkar riat pui le riat pui lovin ruwa man na chak takin an kal pui mek rengani
Jerusalem tempula mala tu te hian an nun na ta na hlawm tak zeta voi tam tak be an lo tok to a chan ber chu he mun hi khovel sa kholian pathum Judaism Islam le Christianity te ta na mun poimo le sensitive ani wangani temple sak le du wanga nasataka mala tu Yahuda glikha kumsang ni le sompali khan Jerusalem mi pakhatin voili zet alo kap to thi sual hialin a oma ma se adam chuak hlo ani hei hian he na thok tu te hian nun na thap khopin la an ma chon ti anem ngeta tin muslim firfia pol Hamas le Islamic Jihad te chuan temple saktum tu le temple mauna han kalthin Juda hruai tu te hi an mel malian ber te zinga an da temple satura malak na shim hian ram sang inkara indona achok chuak theya kum sang ni le som ni pathum sang ni le som ni pali le tun sang ni le som ni paruk thleng po hian he mun wanga imbe na le inlung rual lo na hi ala sang le ni Juda then khat sa khomi lutuk lo le liberal lo te po in he mun wanga indona achua fau awangin temple saktuma mala tu te hi buaina siam tu angin an ngaya hei hian an himna ati der thong bok mala tu langsar zuar minister Ben Gvir te hian chun le zanin sipai le security guard thaber ber an chom reng angaya temple saktuma ma lak hi mailing nena dynamite lo khoi angvel aniya khovel pum chok puai thei thil ani awangin mala tu shim chu an nun na atan a hlo mani Israel National News shanga heng mala tu sang te be anni thu hi tarlan alo ni fo to china ama ero chu he Jerusalem temple sakle tumna a hian khovel ram dang atang po in thlop na a nuala ma se atlang puin sa kho malak na ani deu zok ma sarkar official malak na ani lo thung abi takin Christian tam tak evangelical hovin an thlop na sa le anni chuan temple sakle hi Bible hun top shil lok na puitlin na ani awangin apoimo ni inan ngaya Christian Paul le mimal tam tak chuan Temple Institute le mala tudang te hna sum an pechin bok United States Canada le UK atanga Juda Paul sang te hna sum tho tu te hi an ram thaba textpack ngai lo turin a oma hei hian sum lak lu ati ol sam le bok ma se Israel Sarkar official policy chu status quo vonnun ala ni renga temple sakhi unofficial goal ani lo thung ama ero chu sarkar hian temple institute chu sum alo peto china an museum le educational program te tanpuina po hi a omani kanti kha USA le EU le UN angchi international organization te chuan he mun temple mount hi mun sensitive ani awangin rem na le muan na a om thei nan status quo hi vonnun apoimo antia temple sakchung changa official in ma an na lo thung Arab ram Jordan Saudi Arabia le Egypt angchi ram te chuan temple sakle tumna hi an soisel na sahle hei hi rem na siam konga harsan na lian tak ani Abraham Accord angchi rem na siam na po he isu hi aris asam hleni Juda sa ko shoi tu tam tak chuan Mesia chandam tu alokal ma lo chu temple hi saktur anilo ti inan zirti thina ma se Paul then khat activities group ero chuan sakngal andu thung temple sak antum na mun temple mauna hian Muslim te mun thiang lim Al Aqsa Mosque le Dome of the Rock a awangin temple satur chuan heng te hi thia emo son emo angai dona chu khovel huapa in be na sa takhen tu ani theya wangin he mun chung chang hi Israel le Palestine inkar buaina lai pui alo ni to tun maya tual chung buaina le ral thuam ne na in be na hian he mun thiang lim chung chang hi atilian le Juda te sa khorin dan tlang puya khachuan temple pathum na hi Mesia local rualin sak ani dona Mesia local chin chiana Ezekiel bung somli ataka bung somli pariat hian temple tharle alen dan tur chip chiar takina soya chu Mesia an asak tur aginan ngaya tun thleng khuan Jerusalem temple khuan
อีสัวหุนลายา Golden Gate อันตีไม่จุอละอมเรงาเฮเกทีอีสัวโลกัลหุนะอารอนปัลตังตูร์นี่อินันงายาโซลในอิสายบุงนี่จางนี่เลจางทุมาจวนนินหูงาเตจวนปัทยันอินจุดลางซงชีปะโซเงอันนี้ตูร์ทูเละน้ำตินอันกัลคอมตูร์ทูอสอยยันอันรินดานอันเนมเงตเลนี่สิโลกนั่นละมามิเทียมเช่นขัดเตจวนเต็มปุลฮีเชมนะหุ่นเราปุย Great Tribulation มาเฮียนสักอันนี้อันริงะดานิเอลบุงกัวจางสมนีปัสรีเละเทสโลนิกาทนนี่บุงนี่จางลียะอันติคริสต์จูปัจเจียนอินะทูอินอามาเลอามาจูปัจเจียนอังอินะอินลันติร์ดอนที่ไอเจียกาจูจวนสักเงอันนี้ตูร์อากอกนี่อินันงายะคริสเตียนตัมจอกเอโรจวนอีสัวคริสตาจูเต็มปุลตักอันนี้ตัวอวางินตูนาจวนมิริงเตฮีปัจเจียนเต็มปุลกันนี่ถูกรินทอนขัดบุงรุกจางสมปกัวอาสอยอังคารกันนี่โตซอที่อันปอมดานอันนี้ทุงะมาเซ The Temple Institute Paul Hian Temple of Mantur bung bel le pui thiam silfen te an siam pe vecto a sak na tur ruam man na an nei reng thung ma se temple mauna muslim biak in aladin reng awangin sak mai ala harsa a ma se ral thuam ne na in be na le politics thil hian shil lok na khen dik na hun an nai to em ti mitam takin an thir rengani he temple sak na tura bong sen kher an zon le man chung chang le he na tho tur shil lok na hi achip chiarin a oma numbers bung som pakua a hian bong sen vut chu tui thiang hlim ne na pola mit thi to nai awanga mi bol hlo te ti thiang hlim nan man turani a tin he bong hi asen vek turani a mul dang adume mo avara mo mul ni aya tam a om turani lo tin liam le rual ban lo na anei turani lo wa ngong kol labat ngai mia lo ani turani bok ti chuan bong chu biak in pona tha ani yanga sedar thing hisop le mulsen nen hal turani a avut chu tui ne na polin tempula thok tur pui thiam te le biak in man ruate ti thiang lim nan man ani donani temple pathum na sak le na tur hril lok na a hian bong sen hi lu na cha bi ang hialin ngaya zudami fing main monides chuan khover chanchina bong sen hi pakua chia tha alania asom na chu mesia an aron tha tur thu asoya chu wangin bong sen alolan hian mesia local anai to ti an ring chim zuda te tan tuna hian temple sak don ma se pui thiam te chu an bol lo awangin tempula an lu theilowa bong sen vut an nei nuwa chia pui thiam te hi an thiang nin theidona chu temple sak tan ma thil ti ma saber turani kum sang hi som ni pani khan USA Texas atagin bong sen panga The Temple Institute chuan Israel an lo thon to a he bong sen hi kum thum an thlin ma chu an thi theilowa tun din huna hian sang ni som ni palia tanga sang ni som ni paruk inkara heng bong te hi tha thei hun an thleng mek to a he thil hian politics sa ngong na sa takaneya Hamas shwai tu te po in October nisari attack an nei chan po khat chu Israel in bong sen manga temple mount lak an tum wang nia an hriat wang ani Jerusalem temple pathum na sak le na bong sen le antichrist chung chang hrin lok na zong te hi thupui lian tak pakhat khovel top na nuaya a in zom veka bong sen alona na temple sak ani chuan chu ninu nu ani to sia lan chin chia na lian tak ani yang zuda te tan mesia local na ani ya christian te tan ero antichrist ron lan na le isua christa local le nai zia hriat na ani thung don ani Jerusalem temple pathum na saktum na bong sen le antichrist chung chang te hi indo pui pathum na World War 3 le Armageddon in be na nen hian mun khat ani ya achan chu temple pathum na satur hian tu na muslim biak in te hi chia emo abula son emo angaya chu muslim ram zong le Israel in be na satak khovel indo pui pathum na hial chuana tur trigger ani thei